Kwaba ediba attention TV so eyamwa munua ba papa bi na natili ena maji mekunya meji akunya saa de ba beto ato adwen afa ensem a de bi ekoso we fi a yedi ani ehunu ye fa epanyifo ne titirifo eba ha no abetni ye ba bedi nkomo no ma cheche me anya entiase na se chi ye de bi ewo ho a wonya ho entiase ene menya me papa kesi osofu panyi pa ewo ha me ne no eba betwetwe nkomo me twa me ho aba me ba me dinidi ebetudwa amankomo twetwe no akoso Already she me mama kwaba biem ediba attention TV so Apostle AJ daddy me mama kwaba ediba attention TV so mejo so tina daddy the nyame asese odi wa bedru ha asomdwe ne yeto yenso so efre wo no wanje ye chi e na wo ba ye da wasepa amen nyame shanso daddy ene enkoma eda pon so a ye ba be wo no abasa atwetwe etwetwa edi ebi ato ho edi aboye bro a ene ye ba be twetwe ho enkomo tons ya kasa tons kura ene de kasa fufuro e de ne kasa fufuro because abibia ye te kasa fufuro e de ne kasa fufuro nana nyame shira amen daddy so de usika no ye da Yesu ase so de da Yesu ache ye so de me kan ye papa nso ye da na ase so de na ase ba ko koma me ame ma me owo me okay oba bo dia so ma me ye kasa fufuro a ye kasa eye Yesu ekono okay ode hwe ye mbose aye honkonkon anedema okay no se honkonkon ba moso a se de o kan Joel chapter 2 no okay honkonkon ba moso a ebema motumi ebema mahoden ebema mo ade mba enu ma bebre okay eno ne kasa foforo okay na kasa foforo nso se de o kan Luke chapter 11 verse 13 so a ubusa wo akoma pemu a okay nyame edema ndi kasa foforo no eye kasa nyame honkonkron edema ndi honkonkron nya ba mo so a emamo tumi na o hya sese o kasa foforo me de be be mfato ya kasa foforo about 80s no a nyame ya yedi nyame achi that time SU okay SU scripture union 80s na yewum sa diemu na no na yese kasa foforo na ye nim ne entiase papa but emu ano na yese ye bebo mpaye na nyame honkonkron abaye so ehia Yesu ye bom mpaye bebrebe ye hia ye no manya bi okay but mukokoda ye anadwo a me sora bom mpaye na me nko a me wo dem a me bom mpaye no ana nyame de sa chere no me okay o de do me okay me a me ba bes na ye bom pai na ka se on radem no no konkuru na on shala anyi ba se konkuru wura ni mu no okay o bom pai ade bi a konkuru no ana a hye o tekrema ana ba o sonso na o de bom pai a umre okay ye kasa ye between onipa ani nyame okay saka sa no bom pai na o de nyame de dom na wo bo a obi enu oti ase okay eye communication between oni unyankopon nti nyame nko anote enu ti na nkonkron na kasa no efa tekrema no ono kasa dane no ti onu nyame no ebe ma be hye wo ono betie di opese o ka kire no nti na ba oso a wokura wo a wo ka no krambo no untumi enti ase bakoma na ebu ha ye wo kasa foforo na nchirase enu so ya akyede a nyame de che obi nso obi ho a ye bom mpae o hyahye eka kasa foforo na ne tekrema kro na atumi san sesa na osan de nchirase ye de ba nti ya akyede sonko a nyame ede ma ne ma a on ma so ye gina so bom mpae na so nkonkon na de tons no kasa foforo de mawa bitmi abo no bitmi bom mpae bitmi about 6 hours krampo a omre because mawo ahoden a odi be ye de nti ya akyede a menka ne se nyame edema ne ma amen daddy based on ncheshemu na daddy ode ma me no o ma yete ase se obetimi kra ahye wo dem nko ani nyame abompa ye atentam wanya kasa foforo no meboa na se ya kyede nje meka bibi na meka bibi o
Luke chapter 11 verse 13 hona ubisa whatever ma o hwehwe a ubehu ubomu a na o kan verse 13 na hu o say o de ma menkan ho no kakra Luke 11:13 no o say na semu a moye ne bonyefo mo de ne pa ma moma a empren ahen ara na mo agya a wo soro no remfa hunkunkun ma won a wobisa. Amen. Oh, emprahi anna yesu agya emfa hunkunkun ma omo a moyede omo busa. Okay. Di obusa watama. Okay. Eno ani akoma pa odo akoma pa odi be busa. Nti obi ka se oyesua tonso a mintiase o. Because o bro wase wo nyame anim na o sufre nyame na o bisa no a ono a oye okura achede no de chem wadba ma. Okay. E do kwa kusua e den. Okay. What is it? Nti ya chede a otiasefo nyankopon e de ma. Okay. E de BEMPAH. Abaso eje yedase ene abaso eje ka mi bi se yensua tons ye twa ho aba na ye ba ye bebisa ne se ne e koso e wo ye sorry mu ana ye bom pa ye kura bit muka ya breba ye bere ya aya hey enti yensua ana o se yensua enti mi ba bebisa ne se yensua tons ana de asofo no ka che se ye bom pa ye mu fa we e mom pa ye no anya bia e de ana wo subscribe na wo share amaye na mo like na mo send mo comment bibi a kire wadwen so bia send comment no na ye be ready ama fefefe na wo so wanya entiase e bia wadwen eye wontanta e wo tonso ho eho chiye bebre ene wo asori dem ene ye fie eno kura tonso nti krampo no ato e kristofo bebre sinti dia ma binim kura tefi a omo nkwa asori enti send no comment ne bia so for e wa he ne be twetwe nkomo na wa kire ase me twa me ho aba sesie. Baby Ediba Attention TV so and the minister for behind the scene and she be and I cause you nipa you never go high and see who I say see any opportunity to send in your one to say be so and some science behind the scene and then you miss when they hang was send them was sending more comments no and Vanessa and I mean a fossil so a car or her a fossil someone baby now a fossil tons or casa no see yensia. And she say near cost or yen sorry no yesua tons yesua pa because senpai boni e kwaswa asofo no bitimi ka se senpai na ba boni ye ba beka yablaba no ba ne so koye yaba akuna ni nyina wo si yensua na de nti no mama yesua because ye dey asole na yesua nti se usua tons a implication ne sen Basimo ni nyina momunyi. Nyamose yamani nyina momunyi. Na awieye no. Okay. Obeyi ne de. Okay. Ati ntina okosu ya. Okay. Look no say ye musa. Okay. What about now? Okay. Don't found kokon emma omo mubusa na. Okay. Anaka Joel chapter 2 verse 28 na. O say eyachi no. Mehwie me honhom magu na mu nyina so. Na momani ni mu ahihye nkom na mompanifo asoso adan o se mehwie me honhom magu na mu nyina so edi wokosu yasan wa hye yebo so mehwie ne honhom magu na mu nyina so endi wodi akoma pa edi ye adwuma no a ebe mehwie ne honhom ama adi enti na wokosu ya rabraba na okay wona wo se nyame no de sakasa na ma wa wo ka mi de bia de asema baka nse at long last no atemu obi oho yambe bu wan konta obi bu wan konta enti se wo sua me nya me suma konta de bia me ka kire nyankopon me ka kire me ma no se ade bia wo ye bia no fa hye wadwe mu se atemu oho nyame ana meska nyame ana omenkwa nyame na bibia akura no enti se wo di na chi no nyame eyamre ne na Daniel chapter 2 o se me de mre ne na ana ye adwuma
ebi ami papa ya Mr. Prophet Ntwi nyame honkonko nyame aye na tom no de na du sa position we no ampetu ankopon se person ne ye pe anaso person so dabi ne mre na abane ane nyame fa ne so e de ma wiase emre bi beba wo so de beba enu dia de ntina wo force se wo person o kasa fofo by force ubusa awakoma pamu a ye de bema to wase twenyame bonyame mpaye chirikom sufura wurade ono de bema obema wo achedi a wo se achedi adichedi a ye penyina no afie osoro agya wo na ba enti ono nyame na de bi ode be che obi an fa hye wadwum se nyame na de ma. Okay, apostle okasem no o kan bibi say the okatons ne kra onti ase minyi ewo Pentecost, Church of Pentecost na me kwa sorry fiti me kwa abremu nyina ho na makwa sorry sa abesi ene me too ye na nansi I say ma sorry no I style meet me enko because we na me kon me branch on ho wa by me ye akwala na ye me bason the age of me 11 to 12 no me akwala de ba me hu ye me hu ni say obi eka tons na obi atwrem obi eka tons na obi atwrem enye ehonko a me san ko one man churches bi ababa nansen obi invite me eno so obi one man church ni baby o de me wia na wa kira ase me san so eko tena me ka one man church en kateten sorry ni hu bi te Pentecost na apostolic eno nka hu bi me ko eno bi I say hunkunkwa ko bi no cartons no wie no be kan ne me maye simuntie ene ma so ode ene yesi ye ene mo yesi ya se na papa be ya ma om ene obi e kire ase wo se obi en obi anti tons ase e de no mo kire tons ase hunkunku na de ba de kan de na o kana ka me kan se wa man church le na se baba da ache because Pentecost ba ko fo no sha ase eye baakofo Methodist eye baakofo eno topic one man ye be kan da foforo yes ntia me kato no fa we ni wom ni ehwe ne eko usa me no kasa no me ka kire wo se nkonkron no obi tumi mako Pentecost ne asori a me suna me ko what I say etumi ya chede o obi tumi gina ho nya me fa ne mu e cartons no e de nkom hweba owie ya ono nipa kro na no na no sie no nyame asan adane tekrema no san kasa eye honkonkon obi on so a nyame achede ne ba ne so a o ka wie ya na obi foforo nyame am obi foforo so de interpretation ye de eye honkonkon enti ye say ye honkonkon na de ma eye achede a honkonkon nyame na de ma enti se honkonkon e de ba enam ne kwanso bebepe what I say enti adichede nyame na de ma enti adenti na ukosia tons enti apostle o manya ase say tons sia eye bone ana enye bone okay makatro say mintimi mu aten but ade bia be ye bia no atemu ho ba won cheche mu ma yeti ase say yensia tons yensia say yensia de ene eye bone okay una waka ho enye me na maka mo so wo ka mi mu aten but say o say yensia de ya dade eye bone okay I am fan say bone because ade bia eye bone bia yensia yes sir yensia ene wo say de boy bra unya koma pa nyame de be ma wo okay o de be ma wo ade ntina ukosua anase ukosua se den okay who's the first no Pentecost for you can say do be as a Holy Ghost night okay emu giram yesu ubon se nkonko no e pape e hyasie ye djuma na edem emo obia no amatakama na dey asesa eno na look Act chapter 2 ABC ye no na unse na yesu ko no de shop bo no na that time go no mu I hope so because nyame bosh na yesu bosh ne ba ya no mo hie mo no omo bo mpaye no unse munu na honkokoro ebesisi o mu tiri so se eja afi na bible ne say omo hyase ka kasafofo the tongues okay okay yeah. Apostle me pastor day of Bible mu si dan me yakwala na mtesa story so mu si dan no e dan ne ko tenten na yakopon dwuri dan ni nyina e na mu nyom kasa esesan
kasa na mo kan na kasa foforo anase dey because emprepi no eya ebinim se nya kasa foforo kasa odi ba ye no ma nipa echenyi because e wagbefo ye wonfantefo ene wo ada mpepefo nyina wo enti eno na ye na ye afa ne se eno ye kasa foforo because kasa foforo na that day ne see ya obi nti ase unse na bible unse friends exodus no kan na omu nyina nipa nyina ya dwen baako se ye ti hai okay ye nyina ka kasa baako na ya dwen se ye yese ye nyina di akoma pa baako di akira ye betumi aye okay enti no mu nyina nipa nyina bom tirimu po se ye be sidan akoso ko ba bia Nyankopon kura wote okay ndio mo sha se se no mu nyina ko adwen baako ntino no mo sha se so mo ye na cause of bible say na yesu nyame wo so anu hu se mu nkrofo mama confusion amomu a ndio mo di se so mbeye no ombeye ana nyame ma o ma dwen exercise mo odikasa difference we ka se kofa book bra na kofa tese afei na obia ente de ni nyonko ye den edeka okay abaso obeso amame ye twa ye ho aba ye ba bi support se wo ka kasa foforo a enso be na enya wo wabrabo eso se wo ka kasa foforo na che se Kristo sum no onka ho anase oka ho me twa me ho aba na me ba ye bebisa apostosa question we mo share na mo like na mo dem comments no ba TRACEY TV de mu nim se de bia ensem ekoso ewo efiefie mu ene ani empanyimfo ba ha ne abetwe ne abasa ne de bi ato apaso na yaho na wapuka bi na wo de bi abo wo bra ewo abrabom me twa me ho aba me ba ye de ne aka no be hyehyɛ so Makwaba Eduba TRACEY TV so apostle san eti nagwamu ye ne na ba twetwe nkomo ai twata bisa ne say tons no se woka tons a na enso so be ne benya wo Kristo sum se wo Kristo sum je se enimu ana untimi nka enimu ana nti apostle egusu ga eti ne jom afo me fa show ene u se Paul Kasimbi o Korinto fo ma o se me Paul me kaka sahoro se obia me kaka sahoro se obia kasa me kapa badie hia ne odo okay ade diro kasa o se me po me kaka sahoro se obia tonso kasa obia pas kasa sahoro betwem okay akom she betwem okay ni nyina betwem but nyame asem etimoda and it the most important say obama nyame asem edi umudem okay and who say make a chede okay kasa wo ro chede anyame de manema okay so what me just say kasa wo eye apostle me twa no obi send me private message or say na sorry a okono onka kasa foforo nti edru sai sa sofo na say yemu bi anje sai wo hu nti bi saa no because onka kasa foforo nti yemu bi eba mu ewo eho nti eho so say uzo me say ya chede o okay and nti no opa ubenya okay umbacho tese no opa ubenya nti wo na wo be wakoma press opa no matter how no o se adenti na mo amoye ne boyefo mponim ne pa mo de mamba na me osoro agya de na koma press obenya kunkunkun achede no obusa me amemfre ma no atese nti wakoma pre so hwehwe se awurade me pese o mamme okay me pese o mamme kasa horo ene kasa horo enti ase kasa wo ehumu a okay what that to mo okay nti ya chede okay konyame anim okay sufre rade okay bukotodwe ya kwanchire kache rade sa rade me kondo se betwa me abom pa ya kwa chiri enti fa nkonko achede no fa be dom me amen apostle nyame inshira na onyo kese ene wa me ate ye ho ase se ububu wakoma na se wotsena wodan mpo na se obompa na osubu ewrade so a kasa foforo no obenya entre se asorenko na obekwa obenya kasa foforo safo ebiaye kasa obi pe wachira kwan a ehe ena obehu ena wasore no ehe na ewo asore no ewo amasoma okay police station achiwa okay Pentecostal Faith Divine Ministry okay
so for nyame e de yen ato ano no me head pastor me da no o hwe me a minim se me ka me number there apofa tudwa okay o hwe apostle my number is 0247 13 68 67 o fra de on tia sie bia no papa me nya botre mu abotre na me no akom okay ama bibia nso ayo fine na me shira amen na me shira amen amen shira amen amen afaso eje ena yete ne nka no ye dada de asese ne wa maye ate enema ekoso ewo wiase ase enhwere se wonka tonsa wo ye odiboyeni anase wonfata se obekọ ewrade enim eye university ena oh by me yet se so ana ya sorry minim production fo nyina crew ni nyina university ese aboafo ye ba be di Christmas oh mobro hufuo mo asem eye ja university se ne ma mpo untimi emba ye pacho wa betimi afre university e wo number we so ofre na oba beji se sika one city mpo e na wo de bese ne university a obeji na ode aboa mobro hu efo 0548 302985 University se freno na bibia eye entari o die be yo ye be ba abaje e ho 054 8328985 University se free na ye beje oso mobrohu ehi asem eda yeso 054 8302985 University mobrohu for eda wasepa minim kru ni nyina eda wase edita ba kopa metende so a na ma sorry wuchi na me hwira no nyo kesi misiwo asiwo mihu na na mame matesa waba asie ho na me nya free ha na mesane kwa na esiwo nje se ne de eda wo ene eya mo somfo na natili ma sorry that's ene yesa enemu ebehwia edo bibia asese wonya abre na wo hwe yen na wo do comment ne so ebaye na editime editudwa emam makram